Shri नरेश चंद्र देववर्मा साहित्य एवं शिक्षा। Naresh Chandra Debbarma, Tripura, awarded Padma Shri for literature and education. He is committed to the development of Tripura's Kokborok language. He has written 30 books in Kokborok. He participates in academic and cultural discussions about the language, advocating the use of Bangla or Devanagari scripts. Naresh Chandra Debbarma is the shining star of Kokborok. Belanya khatumani kasya mangpli kasawi fakya Swikwrwng borong guna Naresh Chandra Debbarmani yago yafarsaka Padma পুরস্কার বনক সাহিত্য তাই শিক্ষানি তুয়ে অসকাত yafarjaka ভারত কতনে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুনি ইয়াতে অসকার বনা yafarjaka নিবিনা খানা মangpli bituni deskrina